di masjid-masjid masih dilakukan acara doa buat para syuhada yang telah mendahului kita, Raja. Ya Bu, saya udah keliling-keliling nih, udah ke Silon dari pagi, udah ke Ulele, atau Nanggro, Kedah, Pelanggahan, Amborosket. Nah sekarang bandara ya ganti. Silakanlah Pak Sabani, kita tetap memberi kesehatan yang prima Bapak Sabani. InsyaAllah kalau sering melihat, meninjau lokasi-lokasi musibah, Allah akan mendapat kesehatannya, Raja. Ya makasih ya Bu. Lanjut Bu. Kami mau mendekati lokasi tempat kumpul-kumpul di bandaraya gitu. Makasih ya Bu. 10.23. Assalamualaikum. Silakan datang Pak Sabani ya. Saya Bapak Sabani sedang keluarga dekat yang sama seakrab dengan kita ya. Tentunya perkara yang cepat kumpul dengan Pak Sabani. Ada lagi sahabat-sahabat gunakan, silakan keluarkan Anda. Hello, we are here in the stadium, Aceh Stadium, together with the mayor of Aceh, the Wali Kota of Aceh. So, to commemorate the 16th year anniversary of tsunami that struck in Aceh, Indonesia in December 26, 2004. So, people are busy commemorating and praying for their loved ones. We are also here together with our teammates to pray with them, and of course to pray for those who are still living. So I'm here also for almost 16 years, from disaster relief to transformational development. And we learned a lot of lessons because of the tsunami, and great things are happening because of tsunami. So we were invited today. With the protocol. Yeah.